Agendi magikinya kuona uthaka na ukengu wa kirurumo kia Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia, kiria kingi kigucagiriria maitho mao ni nduka cia micongo itiganite iria iri kiingiriro-ini gia kirurumo giki. Umwe wa athondeki a micongo ino ni mogire, uria ukoretwo akiruta wira uyu kwa ihinda ria miaka 20 na athondekaga indo itiganite akihuthira mahiga na miti. Hii mawe tunachimba chini kwa mchanga na ipatikani kila mahali, inapatikana Kisii, sehemu ya South Mogirango, hapo ndio inapatikana. Athomithirio wira uyu ni bundi marutithanagia wira nake, na uria araruta wira uyu noguo aranora ugi wake na riu hatire kindu atangithondeka. Kila mtu anataka kitu aina yake. Kuna wengine akona familia ya watu 4, anataka hiyo mfano wa familia. Kama ni kitu ya kuweka sukari, kuna sugar dish. Wira uyu umuhotithitie kurugamirira family yake, na kuringana nake umithio wa wira uria mundu arutaga umanaga na kio kia mundu. Si lazima nipate yote ndio niweze kutengeneza. Natengeneza na wekelea hapo, ukipata customer na muuzia ikiwa ready. Si lazima nipewe yote. Aguri yake maringanaga na kimera na nikio atungataga othe na gitio, tondu gutiri utamugunaga akorwo ari mugendi wa guku bururi-ini kana wa nje ya bururi. Wasungu ni siku chache kwa mwaka, tunakuanga na miezi kama 2. Wasungu wanakuwa wengi, lakini miezi ingine tunategemea wa Afrika. Mogire augete muoroto wake ni guthomithia andu ethi niguo mahote kwirugamirira kugerera wira wa moko mao. Handu-ini ha Inooro TV, njitagwo Gathoni wajihie.